Mbola tsara antsika jiaby. Ya, ity misy afatra alefako amintsika côtier jiaby tsy ankanavaka sy anareo merina jiaby tsy ankanavaka zay monina mipetraka miasa mitady vola mamelon-tegna agny amin'ny faritra agny amin'ny sisiny alakoty zegny sy anareo merina jiaby tsy ankanavaka koa zay mipetraka ao Antananarivo zay matsapa fa marary matsapa fa sahiragna matsapa mijaly victime amin'io rafitra iaignantsika letrahela ty tsy indray fa rafitra centralisme tsy manjary ty ke afatra anaka afako jiaby namagna malagasy pretanindrazana de ndao atsika jiaby zala iaraka itsangana itambatra lera eky izy hoe andeha hanova rafitra tsy mampandroso Madagasikara io rafitra centralisme vao maika atsika mahay mahantra indrindrandrindra atsika agny amin'ny faritra amin'ny fotona agny nefa atsika faritra mba misy managna maizy azy faritra mamokatra misy vola miditry vola atsika tsy hita vola jiaby loso agny amin'ny fanjakana foibe agny tsotra vaolagna ialagna amin'ny ity rafitra tsy manjary ty centralisme io revako aby andao atsika iaraka itsangana anangana ny rafitra système fédéralisme ya amizegny zany pouvoir partagé ny fanjakana foibe miandraikitra ny na migérer affaire nationale na affaire internationale ny agny amin'ny faritra district faritany hatramin'ny fokotany commune zareo koa zany miandraikitra affaire andreo zany samy manana fahefana isana ambaratonga fahefana feno pouvoir administratif pouvoir budgétaire zegny mahatsara zegny solution mampandroso aingana sady maharitra ity Madagasikara tanindrazana antsika ty magnentana atsika zaho satria maro amintsika raha zegny tsy asitrikitsika maro amintsika avatsika merinareo tsy merina jiaby izy nazavaiko to misy merina mba victime karaha atsika côtier fa misy amindreo merina ao zany miaraka amin'ny côtier koa misy côtier merina misy côtier miraitsy kombakomba amin'ny merina sasanareo zany mitana io rafitra io tsy tiala amin'ny rafitra centralisme satria misy tombotsoa hitambarandreo ireo olombitsy io ao ny club 48 ao ny ireo dinosaure tsika dinosaure merina dinosaure côtier taranaka ny dinosaure ary ireo mpagny politique côtier sasana piraitsy kombakomba mitana io rafitra io satria ahitandreo avantage ndreo manokana ka tsy iketsika zay revako aby ireo zio amizay hagny hitantsika raha jiaby mandeha amin'ny Facebook ao amin'ny réseaux sociaux na amin'ny vaovao miaraka atsika miresaka zavatra marigny karaha ty mitaky zontsika mitaky droitsika kareo direct fa déforming raha io direct fa ino ty ivandreo le resaka lotovondreo zegny le raha ataondreo hoe fa mitarika dipoko ny état fédéral mitarika mampizarazara malagasy vandy zegny avako aby vandy zegny ya zareo tsy tiala amin'ny système centralisme na état unitaire io fanjakana foibe migérer micontrôle faritany jiaby mitatana volan'ny faritany ireo tsy tiala amizio satria tombotsoandreo ao mody avadikindreo le resaka ya marina nge firenena eran'izao tontolo zao manana système état fédéraux io maro ohatra ny États-Unis en Afrique amezao ohatra nareo Soudan Éthiopie Afrique du Sud Tanzanie Nigeria na Comores koa République fédérale islamique de Comores ya est-ce que misy ady mipoko amindreo est-ce que mizarazara firenena amindreo au contraire ireo firenena jiaby nitanisako teo efa lavitra zareo resaka développement azy lavitra mandroso lavitra par rapport amin'ny firenena antsika ty fiitika io isika atsika miresaka mangataka état fédéral ty na décentralisation effective na province autonome na état régional io ka fa mangataka zao atsika de fa misy mampielitsava mampiterika dipoko mampizarazara malagasy zio non io circulation libre ohatra ny a États-Unis olona mipetraka New York na New Yorkais olona avy New York afaka mandeha mipetraka miasa na mivezivezy agny Floride agny Californie ny olona avy Washington afaka mandeha Nevada ya libre circulation agny tsisy adimpoky tsisy frontière mifody zegny malagasy mitambatra fa malagasy fa ny rafitra miova amizay mba mahazo avantage manana fahefana feno tsy ambigny angatika lava amin'ny fanjakana foibe ny ambaratonga isany agny amin'ny fokotany maliotegna district maliotegna commune maliotegna région maliotegna
province maliotin zegny ni takitsika ni état fédéral ya ko tsy tiantsika état fédéral mitakatsika décentralisation effective pourquoi pas na ny province autonome na état régional fa tsika zegny mila miala objectif tsika mila miala amin'io système centralisme io état unitaire io tsy mamedy mampahatra atsika mampijaly atsika ya atsika koa nampijaly ro laboe imaginez nareo avako aby imaginez nareo ohatra vitsivitsy maizaka nareo maro ohatra vitsivitsy te partager ko amitsika saut de lava loatra vidéo hitanareo Antananarivo tsisy ranomasina Antananarivo tsisy ranomasina agny amin'ny sisiny agny misy ranomasina par exemple zegny olo agny mipetraka Morondava ohatra zegny misy olo mipetraka Morondava tia ngano asa fanjonoana izy tia ngano pêcheur zegny izy agny misy ranomasina Antananarivo ampandrianomby Antananarivo a ministère ny pêche agny milivrer autorisation ny olo misy vedette agny misy sambo tiande agnano asa fanjonoana amin'ny sisiny amin'ny faritra misy ranomasina agny nefa Antananarivo tsisy ranomasina mampalahelo nge raha karaha zegny centralisation io ohatra à Diego misy port de guerre à Diego mba eritreretanareo maison des anciens combattants Anosy Antananarivo nefa à Diego port de guerre Tamatave port de commerce anao ndeha boka entregna anao amin'ny sambo mila taratasy boka Antananarivo agny anao mangala taratasy hagnaboanao rano ary Tamatave zegny mamelo 70% ny économie Madagascar mivoaka ao Tamatave ao na amin'ny port ao na amin'ny agnalan-jirofo jiaby igny tany mamokatra Tamatave zegny nagnino Tamatave tamin'ny cyclone farany teo igny potika Tamatave tsisy vola ny commune Tamatave tsisy vola région Tamatave tsisy vola ny faritany andeha anarenana ny dégâts cyclonique teo igny dégâts jiaby teo igny mbola miamby vola fagnampiana avy amin'ny fanjakana Foibe boka Antananarivo nefa tany mamokatra tsisy vola jiaby Antananarivo agny 100% ny vola tsika mifaritra mano miakatra Antananarivo de eo amizay zareo manome zay nitiandreo mena na 15% na 20% nefa raha mipetraka rafitra état fédéral io vola tsika mijano amitsika agny na 70% ny vola tsika farafa kely mijano amin'ny faritra le 25 na 30% igny miakatra amin'ny fanjakana Foibe zegny le système tiatsika apetraka zio ty ialagna amin'ny fijaliagna lava io amezako ohatra magnaraka koa nareo Analanjirofa faritra Sava Ambanja faritra mamokatra lavany Madagascar agny Antananarivo no mametraka prix ny lavany vidiny lavany agny Antananarivo no manome agrément agny Antananarivo koa zany misy ny maison de lavany mba hitanareo normal zegny avako fa hitandreo mety satria tiandreo zany le fizarana mitongilana io ka io itsanganatsika jiaby zay anao matsapa victime na ko tianao na merina mitsanganatsika festival des baleines atao à Sainte-Marie agny misy baleine Antananarivo ndraiky magnano ouverture officielle ny baleine représentant ny bakarakara baleine ao Antananarivo mba hitanareo mety zegny avako hitanareo normal fa tiandreo ka rehefa manaovagna atsika Antananarivo ao misy légume mamokatra légume mora légume fa amitsika agny ndraiky amezako ohatra nareo hoe sirama mamokatra siramamy ohatra hoe siramamy ambilobe to tsika ohatra manontania nareo vidiny siramamy Antananarivo sy ny vidiny siramamy siramamy ambilobe agny Antananarivo mora vidiny siramamy kilo ny siramamy par rapport amin'ny faritra mamokatra siramamy azonao rafitra io raha jiaby zay raha vako aby ke maro exemple maro ohatra fa ataoko fokifoky fo izy fa tsy lava loatra vidéo tsika ka à chaque fois zegny atsika magnano vidéo mitaky zotsika karaha ty zegny miteny zavatra maro mangataka tombotsoa hitambara tombotsoa tsika karaha ty zegny tonga de fa ataondreo hoe tarika adim-poko tempozarazara malagasy tsy tia merina io boka le fagnontaniana raiky tsara apetraka izy io ma atsika kotie ma tsy tia merina sa ireo merina tsy tia atsika kotie anareo merina anareo tokony mba magnontany tegna elo hoe
Madagasikara nge misy foko 20 misy foko 20 na tsika zao mety fa foko 20 na 20 fokotsika malagasy zao ty anareo manavina regny misy foko hafa ankoatra ny merina zay mifankahalaka raha hoe merina côté zao anareo tsarina regny hoe antimoro miady amin'ny sakalava na tsy tia sakalava tsy tia antimoro na betsimisaraka tsy tia antandroy tsy tia betsimisaraka na antakarana miady amin'ny betsimisaraka kanefa foko mandeha 20 na 20 na 20 foko malagasy toujours merina anareo fa tsy mba manontany tena hoe ino mahatonga zay zavatra zay misy mitena amizay aminareo fa anareo côté ka mianana zay merina satria zay merina mianatra mahay raha mitantaran'ny Madagasikara tantaran'ny malagasy ny olona tena mianatra mahay Betsileo nagnino tsisy olo mialina Betsileo ary nagnino tsisy olo mampidriky problème amin'ny Betsileo ary Betsileo zay tsy voateniteny edy fa anareo merina tokony manontany tena anareo ino ma lay zava-misy io le fitiavan-tena fizarana mitongina io centralisme tazominareo jusqu'à hatramin'izao io mamitaky zao zay ataonareo tarika dipoko tampizarazara malagasy ke zay ry avako aby mitsangana antsika atsika zao io raha ty tsy voatana zay hafitra apetraka amitsika jiaby côtier na merina mipetraka amin'ny sisiny monina amin'ny sisina na nareo merina Antananarivo zay victime zay matsapa fa sahirina mijaly amin'ny système centralisme ty occasion tsika atsika manana 2 espoir ary hoe roa fanantenana atsika voalohany atsika nanana filoham-panjakana ty io filohan'ny fanavozana io programme nazy andeha mavarafitra aloha toagna atsika zo amin'izay mba malaky tonga amin'ny arrivétsika satria maro sampagnana maro menace maro pression satria izy volaniko teo hoe ireo groupen'olo vitsivitsy ao zay miady andravagna ity programme ny fanavozana ty programme andeha anova rafitra ty amizay atsika mijanona amin'io système centralisme état unitaire zegny le raha ke atsika mila magnampy izy mitsangana atsika magnampy filoham-panjakana colonel Mikael Randrianirina io igny espoiratsika voalohany espoiratsika faharoa ry avako aby resaka ty réseaux sociaux isoragna zagnahary isoragna ireo olona moro réseaux sociaux io napatafaboaka atsika satria atsika zao tsy voatana tsisy recoupement afaka magnambara zavatra marary amitsika atsika zao amin'ny réseaux sociaux surtout Facebook taloha atsika tsy mavita miteny zavatra mariny satria misy recoupement ny contrôlendreo ny média ny communication amin'ny TV1 ohatra amin'ny radio nationale na jusqu'à zao nareo koa mizaha TV1 na radio nationale télévision nationale 80% na 90% vaovao mandeha eo vaovao ny Tananarivo kolotsaina ny Tananarivo 80% nefa télévision ny malagasy igny mahajamba atsika tsy mahita ny marina atsika fa réseaux sociaux deuxième espoir atsika hoe atsika nazy filoham-panjakana io sady côtier sady io vognony filohan'ny fanavoza vognony andeha mavarafitra io koa réseaux sociaux magnampy atsika tsy voatana avadikindreo fitakena atsika ty déformendreo izy ty ankaratsiendreo zavatra taketsika ty ataondreo itarika dipoko ataondreo ampizarazara malagasy taiza moa nisy firenena marobe manana rafitra état fédéraux eky misy adipoka mizarazara roa libre circulation olo jiaby amin'ny firenena jiaby manana état rafitra état fédéraux fa nintsika eto fandeha adipoka iroma madiky koragna io amizegny atsika matahotra atsika malagasy sasany hoe alo ijanonay atsy andeha anova rafitra agnano état fédéral zagny avy adipoko zay raha travaillero amitsika tandrea mary malagasy veloma partager nareo vidéo atsika ty koa misy vidéo karaha ty koa partager au maximum fa lera zo lera merci